Asmani Amis coba kita sarondera hari ini paslah hingga mengikat pemirsa. Ndashimira Imana kuko sigiye no bana kubona isinde isani sitari bikeneye cyane kuko amazi minsi mu binyamakuru byanyu byinshi bivugwa yuko nta muvuva ruguru ushishe ngaho uze gusinda cyo kintu cyatakabaye cyane mu mutima kugira yuko twitegure nyine tuzarate gusinda no munsi. Abakinnyi bamaze gutahura ibyo nkeneye ibyo kukina nibyo rero bariko baragira sose cyo cyasa kwanya wapshaho hari pasa ya pangele era nondira karimo ese kina sose hari ya karimo kono siketa kara akaro ko ya garta maandalizi ya kocha alikuwa vizuri, kocha anatuprepare vizuri na determination terrain, ndio maana tunafanya tunakuwa na ushindi kila siku penye tuko kote, ni determination, ndio maana tunakuwa tuko hivi kila match ni pointi 3 na tutajitahidi kabisa match ziko mbele tuweze kuwa na ushindi bora zaidi, na mbele ni pazuri inshallah, Mungu atasaidia. Yashoboye kwiga nawe runo rukino mu buryo buhanitse ari nabwo twamusumbijemo mu kumutsinda. Natwe abafana dusanzwe turi abantu bamenyereye amahiganwa, nabone twigeze gutegukirwa mu guha kuraje abakinyi bacu. Maze rero urabona uwagenda n'uwagaruka bariko baragomborana, banza bose bafise ingufu zimwe. Niho rero yayoberewe rero umukenyero wa Frambo, kuko uyobera benshi si rukinzo gusa, namwe bwe musanzwe mubizi. Kugeza kino gihe abantu bose baratangara, uravye ibihe byo mu bakweze n'ivyubu ntibisa. Natwe abafana aho turi burebe turishigikira, turaryoherwa, urabona morali ziguma ari zose. Ubu rero bose abafana bamwe bafise amazina y'abakinyi, nk'ubu jewe Shinwa nitwa Messi, ugasanga Jordan yitwa Yaya, ugasanga twitira amazina y'abafana byoshe. Kuva match twasize ngaya mu mamuru yuko nditeze yuko muri zijya migune muri faza lenzo bandiri.